Mizo te zinga Korean film and chin le chin lo te poina kan shiat larber chu voiceover flar hi aniye ti ila kan soi swal tam lovang tlangwal hausa mel chale pian nal boxi perfect lutuk mai the legendary F4 ho phei kha chu tle rol cha soilo nu ho zinga antlan na le zwale moti tur khop kha ania tun thleng hian Korean ante khin na chongkama gujung pyo ti te jihu ti te phei hi chu a minglar ber ala ni renga a drama ala tak tak lai phei kha chuan kan ti ber atlinga parsa te kora te pencil box le kan room banga an thala kan tar fer fur chin ani kha kan soichan tak tak ma in hei hi fact check mizo channel ania thlir tu zong zong te intan kan lo kir le ta e tunjum kan video a chuan Korean drama Mizorama po lar voice over flara a Changtute le a film Chungchang chen khat kanon ti chuak le dona khongai takin a hnuaia subscribe button kha minlo me sak turin kan nge na cheu ole voice over flar ti drama shelotan po gujum piole jihu ti ming hi chu kan shede vek to nge yang a drama hi kumsang ni le pakwa ami dei mani se tun thlengin ala chuai hlei theilo Korean drama lar zwal zinga po atop list ala lua chara award po anla hnem hle ani a hun laya Korean drama zinga khovel pumdeng chuak thei masaper ania a Changtute po anlar pha in ramshang shanga inlan tura somna andong hnem hle ani a drama hi high school romance ani pialama zirtina chatak tak le high school life te a entu te po ina anlo in ngai bel thei tur thil shang shang again telawang po in a director le scriptwriter te po in fak an hlo hle pok an planning director Bei Jung Biang chuan an komna a engtiang taka hau tak nge ani asoya asoidanin episode khat sela hian millions ni sumria don manzel ania a film ento te chuan in shia thei cheu karing episode somni panga a oma chungzinga pahni an shoot lai phei chuan tuma pangai taka an mut man meu lo thu te asoya heba ka hian har satna langlo lama tam tak a thu te po asoibok an thorim ra chu an sing chiang hle ani ti a mu thei ome ole tuna chuan a Changtute bi chian na han nei don te ang a masabera chuan a Changtunu go heisun gimjandi ti a shatlar ama hi a mel chat ema wanga atlei rol ti phat a changtowa mi te duron ania kumsom thumle paruk mi ni in actress pa ka singer songwriter director le artist ani bok ku hei sun hian zai thiam K-pop idol ni tumin company lian tak tak SM Entertainment DSP Media le YG Entertainment na hun engmoti chung chu alo training ve to china masela a debut project an cancel sakvek thung anua YG Entertainment CEO chuan acting lama kaljok tura thuron apek nuwa contract azia pui da zokani kumsang nile Sombaru Khan ko heisun hian South Korean actor Bloody filma achan pui anje hian nen in nein anu pa hian mi mit an la hle a shopo an kaldun nuwa renga fans te changpon du sakna andong hnem hle ani masela vandwai thak takin kumsang nile somni thlatir lam khan anu pa hian in chenna thu an siaka he hian an pahni career angong na sat pha hle baka ko hian depression ane na sat pha hle ani adot lemi hi chu me sitlei rol Korean ngai sang to phot te chuan a chanchin soidon sela duaya tam soitur an shishim shimang ti tur khopa mi te thin lungatlana limin ho gujung pyo ti a shat lar ngei mai hi ani limin ho hian voice over flar drama achana chang hian Korea mai nilo ramshang shanga alar pha hle a alar chhuana bulpui ber ani po ti ila kanti swalem lo viau ome chumai baka he drama wang hian Beksang Arts Award a voice somli pangana a Best New Actor Award alak pha hialani ama hi kumsang khatjakwa somriat le pasaria apianga tuna kumsom thum pathum mi ani to a voice over flar achan baka achan na dang lar te chu The Heirs te City Hunter Legend of the Blue Sea te The King Eternal Monarch ti te ania tun thleng hian fans chen khat te chuan
F4 leader ti in an la soi fo chin ani. Lee Min Ho hian an open lai chuan professional football player ni atum bur china. Ma se van duai thak takin elementary school an kal lain to swal atok hlo maya. Hei wang hian high school akal lain acting lama ain let da zo kani. Voice over flower drama a role hi atne so mai baka. Amatan liaw liawa an siam emo ti mai tur khopin ain mea. Heta a fashion shang po hian mi mit alag mai baka. Amala asangin apian anal chiang mai si a. Hemi drama a asam kirngat pei hi chu a hun lai na na khachuan lo kopi tok an tam hle chin ani kha. Tuna po Korean actor zinga alarle hlotem ber pol ania. Instagram po followers nga pol tak ani bok. Clear to the zinga gujung pio hi tunge ani ti la shilautan henge hi ani e. Chian ho fiam thua F4 in ti chin te po tun thleng hian mutur an la zela. Hei hian engtiang taka he drama hi hlo tlinge ani ti atilang siang viawani. A drama phei khatsuan an han hausa in an han lalbi khopa. Classroom shan zirti tu po private nei thlap an nia. Student dang te po in an ngai sangin an poisoi an hlau mani kha. Heta an member cool le feltak Yanji Hu character run play tu hi SS501 kumsang nile sompanga chawvela Korean boy group lar tak member Kim Hyun Jung ania. Kumsang khadzakwa sumriat le paruka piangin actor singer le songwriter ania. Voice over flower achan na baka aron lar na dang pakhat chu playful kids drama achan hi ania. Chalai te thinlung ron lwa tu pakhat chu ani ve chiang ani. Hyun Jung hian album tamtak anei to baka concert le tour po a hwai hot nem to khop maya award po alanwal bok. Hyun Jung hian August thla sang ni le sompali khan abial nu choi chu kut athak fo chin awanga man alo ni to a. Hemi chum hian choi taksa a hliam le duktam tak mu ani awangin an la serious hlom a. Ma sila Hyun Jung hian a phathung. A soidanin voi khatma abial nu hi kut athak ngai lo thu le. Voi khat chu a martial art practice laya ti pal thil thua atinat ba khat chu voi khatma atinat ngai lo thu a soya. Anu September a million nga choi turin an chwa le ta ani. Abial nu ne na anin kara hian boina achwak fo chin ti chu hairwal anilova. Hetiang thil athen fo wang hian a career po atlaniam ve tel tela. Masila fans ero anei tlem pha chuang haulo. Tun thlengin ji hu character a play awang hian alalar reng mayani. Adot lia chuan tlangwal chhelo le nui moi zet mai. Zaybok si Kim Sang Bam Chungchang tlemazong hi in clear how te ang. Voice over Flara chuan So Yi Jung ti character run play tu kha ania. Midang ti ang lo takin So Yi Jung ti ai ma chuan a ming tak Kim Bam ti hi alar puizo ka. Hemi baka Tale of the Nine Taila miswal parol de ureu aron play po kha a hit le hle ani. Ama hi kumsang khadzakwa sumriat le pakwa a apianga. Tuna kumsum thum pakhat mi ni in actor ani baka dancer singer le model ani bok. Hun engemoti chung are hnuwa kumsang ni le sompanga khan aron khambeka tin soita kangin ni kum khan drama hit tak Tale of the Nine Taila aron sang le a. Heta arol hian viewer te mit tui ati tlak tir na saviaw ani ome. A mel chat mai pia lama a all round in arol san na piang ane so thei bok. Kumsang ni le sompatni khan Kimbam Swan arthritis natna anei awangin ari na nasatakin atlak niam pha a. Hei wang hian a agency te chuan an sol tir dewa. Hei hi achandik tak chu an drama padam tia arol tur ain puatsa nasat wang ni in alang. Shadanin Kimbam hi actress Moon Gun Yong nen sang ni le sompathum khan anin date niya Hriat aniya. Mase thlasari hnuwa in chenin anu kumsang ni le sompariata actress tho o yan sonen dating rumors anron nei le a. Masila heipo anin chen le to niya Hriat ani. Voi khat po a fan pakhat in nei na lompui turin ama nge anin nei na hmuna avakala mopa le monu thalak puyin
an lom zia thu po sia tura om nge nge ama hi alandan lo ang tak mai hian mishisel tak chu anilova interview a po akha to ka in entir angai chin thu te asoibok atopera chuan ubin hi tu chia nge ani in thlir hole te ang ani po hi no pangte achanga nu ho thlengin an a chil kha ani vele tlat a ming dik tak chu Kim Jun ania kumsang kha zakwa sumriat le palia piangin South Korean rapper le actor ani po hi voice over flower drama achan achangaron lar chuak ania F4 member tia shiatlar ani kumsang ni le pasaria boy band T-Max tia adebiwa hemi an boy band na alar ai ma hian voice over flower drama a achan na hian athelar zo kani kumsang ni le sompanga kha nupui nei to in anupui nen hian kumko chungzet anlo in ngai zong to nia shiatania heiba ka hian fa po an nei to nge nge Kim Jun hi midang ti angin a active to lo na a ala chwai thei chuang lo tun thlengin F4 a ubin rol khan anuna ngong na satak ala nei zel ani ole khatizong kha voice over flower drama le F4 member da chanchin tlang pui chu ania atuber hinge in lo star chin ti te kha comment section lama lo soi ula video.le in lo chang cheu to nia